Муллалар көбейген сайын гүнахлылар арта бара. Исемің нечек? Сфендияр. Халық осал біздің. Аларға Алла да, молла да керек түгіл. Законнан да қорықмайлар. Мен бір кімге де бір нәрсеге де ышанмайдым. Ләкин менің ышанасым келейді. Нифига ты здесь никому не нужен. И мечеть твоя, кроме тебя и дядьки твоего, тоже здесь никому не нужна. Шундай büyük bir күш бар ди. Müslümanlar аны Аллаһ Тағала Ходай дип йөртәләр. Җирдә бүтән ышанырлыгың калмаса, шуңа ышанырга кирәк ди. Һәм ул сине саклап кала. Әсфәндияр, син Аллаға шынлап ышанасыңмы?